Jongene ya Minister Worimi Mithikali Nturi factory ya Michio Mikuru arimi ibonanite kurega kunganirwa kwao ni mubunge wa Tigania East Mpuru wa Buri na araba mwirite ebanire na atigane na siasa cha majani kiwandene kiuburu bakiari arimi baba ibonanite muthuro jokiri Mpuru na araba ugite na kugeria kubatindikira yerekeria barabate kwenda ithurano ne biejete na wakiaria Minister Worimi Mithikali Nturi nerite Mpuru wa Buri atumba kwa mujumbe na atuika mwerekeri wa majani na ya Karingugi iraba muthurire. Ki mucamanio ya factory ya mayani ya Muchio Mikuru iraiwondine kiutwa Tigania Central arimi barombete waziri Linturi kurieria tongeria baraba kuiba unkumira ithurano bya mayani betareki 28. Factory ni ari nyuma kurako nene itwarete thina tukari ari mba mayani tokara maloni tokathena lakini thaigo chokia ngatho kebongerere kuo no ndibombete kuturita nene katoka mazai kutatomba kuria bisi cia tochiana kwa murimi wothe wa bondi kilo egana rimwe mwijo mwa ina kona bya kuria na kona bya support mwana high school kwa ndaromba mbondiera ekuthai directors beto wasisumbuliwe bila romba bakaringe tu tafadhali Wadurana urimi wa mayani na siasa yingi tesa sawa paraba hukumira ba hukumira siasa ni utonyo ndene ambi urimi wa mayani na ntubetu bukabire usapoti ya ntubenu nikenda bomba kwedira buitethia na bubingo bukabire butakareto na murimo wa siasa no tubare tala siasa ndene ya mayani na bomba kwedira nyaba kudata na ntuba kumya siasa na yoka ndo ndene ya mayani ya karumburumio mayani burumio mpembe akariombi pembe burumio kawa akariombi hakuna kukarie mayani ya nure kana kutedia no teje kutedia. Waziri Linturi akithuya antu barabetaniriitwe na untubu awite mtu narite ngui yawe rathureri kenda biashara mayani itikainyange kwa tuika wewe no gwenda utonyera siasa urita siasa cia ita cia kibunge cia MCA cia ite bionde ureta mayani ne ya ututitikiria unde wasijo mantu yao na kwa tuiko yange uchetha yo na wewe fanya fujo utaona kwa hii maneno turamwau kwa uwe tuesimiane ringa ke manywa yao ringa ke takene naro ringa ira antu bantu ringa ira mantuni ya mayani ya karingwa kura nyarimiba mayani bamayani IMBC niwe karungamira security ya karia muremi mwanka alitengwira agurigothiria atia agwiri kurite kari lakini usiingilie nura babu botra wanu babu basiaza bakuingilia mayani ko no ndonke babu ni direct ano ay poro no kuingilia durano ene ni mbia utonyera mayani na ndarungamia ndege ya Michio Mikuru kianine kinya kuma kiani kia Michio Mikuru ndi utura barabara ni nyanga eto timitaro yoyuri atita wala barabara kana ada amuntu tukabori mtangwira ali atureri anto de yago muntu ona wagiri tangwi babukuira nonto uteno atose ka akire anto bangi bombe aona ya wenka kiumba kulitangwe boya nonto kwedo karo na mandirecta na mayani yongerete mbeza luna tutura kona medo note kuona kana ni atia ene tugo ngenda ibiro nyani ngo agiwa ante kumbango ya kingu nte kumbango mrebiro raisi agwa muntu muritingo kono eria tuere asiringi bapta kama siwa nkandrania bore wambie yana murume yo bankiringiana debo mayani bukuiboya wikia pempego itwachere cho chiara siagwana sabe dirikali liwa kilimo imechangia kukupanuka kwa uchumi toti mana mbunge narano ndonde ni minister wa agriculture Nturi wa Bioria atonekana iyo mburi ya Bioria nyauria raronekana itungu ate bomba kwa
kimba kamiti embanje tire ora shukuma no milioni 50 bange arume baisi kira mbecha cia waka nchuku cia kuumia cia waka cia waka findilot cia ng'ombe cia uka kwa cia cia cikanora igwa si kwa thoko awa ni mbiwe kira mbanje tine no ronde no amwe na bona akikishirete aremi ithurano bia uma na weru aibaromba witoria kuringa kura batenogwa kwina mbaba iku baba ingi muno baba taweka ya wananchi ate murengo yo thirikari kwenda ate asiasa bari kumira bo bakabonwa kandi nditiro kwendekana ndendo bwira atiri bundikire utire candidate wa thirikari ya William Ruto kiri ithurano ya Mayani utie candidate wa Ministry ya Agriculture kiri ithurano ya Mayani muntu ora mwananchi akaringira kura athure nwe tukarita na wengwi na no kendeleza shughuli cia urimi wa Mayani. Kiripotera Weru TV kuma Tiania Mbeta wa Mukiri wa Mithika.